برس ابراهیم از جمت دست پی بکم دست پی که ده نرخاندناته جلی درخستنا کنگره 14 یا پارت دموکرات کردستان چیه کرم که برس ابراهیم الو بله الو دنگم بله دنگی ده دبهیزم برس ابراهیم دنگته بله دنگته میگو بله برس ابراهیم دنگی ده دبهیزم بله چند روزن حتی بریا که کنگره 14 یا پارتی دموکراتی کردستان به آبا کرنجی بریا و مهکه من درباره و دا مقاله یک نویسنده بود لوا روز داویجی دیسا کردی ترکی به چند مقاله نویساندن جبو که کنگره جبو همو کرداش بو همو بشی کردستانی جبو دولت برز ابراهیم فدرال یا کردپس هیویا کا الو بله دنیا متى برز ابراهیم دنگی دته برین tamam باشه بله buna بله belki her kası ki heviye mezin ya parti kongre parti demokrat Kurdistan Levra Parti Demokratik Kurdistan pişti danda sala kongre halı darkız o şarten gelek dijvar darba bu hartine ki per gringa ya untazana ki jüneva dama şare sardas bekriye le Irak'a pişti gelek cülerken bu yaran hükümetan no ava buye devleta federe ya Kurdistan'a preskreke ve devleta federane preskreka Kerkük'e heye untazana preskreka ambe شنگاله هیه بله و که داره مجارن اساسی دا بیره اساس بره جوه تابی که آوا اگر اما بحث باندورا پارتا دموکراتا کردستانی همان پرسیاره که من جمیوان خبر صدیق کری لسر آس باکوری کردستانی توجیج باکوری کردستانی چیه هر وها پارتا دموکراتا کردستانی به چرنگی خدمتا دوزا کردی لباکوری کردستانی کریه ایوار باش وقت زانین پارتی دموکراتی کردستان عراقه سال 1946 پشتی شر جهانی دیمین آوا بو دمک آوا بو انتظام نکه کمارا محبت کردستان جاوا بو چونکی بریا پارتی دموکراتی کردستان عراقی 1945 داجی دبل پیشنگ قاضی محمد تا پارتی دموکراتی کردستان ایرانی آوا بو برز ملا مصطفی بارزانی سروک ملی افسانوی انتظام نکه دم پارتی دموکراتی کردستان عراق آبابو بخو نکاری باشتاری کنگره یکمین یا پارتی دموکراتی کردستان عراق ببد لورا ابو خوه دم سر ارکان کمارا محبت یا کردستان بو و جبوک کردستان به پاریزجی هزاویه پیشمرگایی کردستان تپاراست. جبونا وی که پارتی دموکراتی کردستان دست به که دا و پارتیا کا کردستانی هات آوا بو. حتی از وقت توجه که پارتی دموکراتی کردستان ایرانه و پارتی دموکراتی کردستان عراقی تکاری بیجه که دو برای جوینه. یعنی یک هک چه بونه لالیه که پارتی دموکراتی کردستان ایرانه عالی که پارتی دموکراتی کردستان عراقیه انتظام سروک کمارا محبت کمارا کردستان برز قاضی محمد سروکن کردستان محکمه داجی تبیجه که ذاتن ام یک مالن خانیه کن مالبات کن خانیه که دا دو چار خرفه مهنه چار اوده مهنه ام odaya ki yani Rojavata Kurdistan'ı Başuriye Kurdistan'ı odaya ki Bakuriye Kurdistan Rojavata Kurdistan'ı Rojava Kurdistan'ı yek odaya ki Brez Sarok Mela Mustafa Barzani ji ne xaribe ne biyaniye evci Sarok'taki Kurdistan'ı nav mala kadar roda kâtim var. Bu ve ruhiyeta Kurdayeti Kurdistani bugün
gişti destpêkê da avakirina Partî Demokratîk Kurdistan da çêbûye. Taybetî jî piştî ku em bêjin çûye Mela Mustafa Barzanî piştî rûxandina mehabatê çûye Yekîtiya Sowyetan da jî her deme bi rihiyeta Kurdistanî Kurdperverî nasyonalizma Kurdî meşandiye Yekîtiya Sovyetê jî dema ku doza Kurda tiparêze ne besa doza Başûrê Kurdistanê hemen damda mutizane ku doza Rojilata Kurdistanê mafê Qadın Muhammed û îdamkirina wî û neheqiya li Rojilata Kurdistanê bûye û ji bo Bakûra Kurdistanê Rojava Kurdistanê jî mutizane ku xebata xwe meşandiye. Piştî salên pêncû heştan wexta ve digere Iraqê li Iraqê guhartinekî pir esas dibe û tizane qanûna esasî hate guhartin û mekazogona wan hate guhartin ku Iraq ji du millete ava dibe. Untizane wê demê tesîra xwe zêdetir li Rojava Kurdistanê li Bakûra Kurdistanê kir. Vekî hevreyan jî diyar kirin ku Partî Demokratîk Kurdistana Rojilata Kurdistanê Rojava Kurdistanê 1957 dava bû. Ji bo vê yanî berya ku Serokê Millî Mela Mustafa Barzanî hevalên xwe ji Sovyetê vegerin partiya ava bû. Li Bakûrê Kurdistanê piştî salên 58 pêlekî nasyonalîst bir tesîra Mela Mustafa Barzanî hevalên xwe Partî Demokratîk Kurdistan çêtibe. Piştî ku taybetî jî şoreşa îlonê ya neteveyî ya îlonê Vakta ku dest pê dike çawa ku li hemû Kurdistanê pêlaka nasyonalîzmî, Kurdî, rihiyeteka neteveperestî xurt dike, li Bakûra Kurdistanê jî xurt dike. Ji bona wê li Bakûrê Kurdistanê dikarî bêjî ku du xetan da du rêd têne meşandin. Yek riya çep ya neteveperestî, yek ji riyaka nasyonalîstî. Lê li ser her du grûbên nasyonalîstî çi çep çi rast û çi yemînî çi Yasirî li ser wan tesîra Barzanî heye. Li ser wan tesîra Partî Demokratîk Kurdistanê ye. Tesîra dikarî bêjî ku peymana 11 adara 1970 ku otonomi ava bû ser Kurdistanê tesîrekî gelek mezin çêkir. Ji bona wê yekê dikarin bêjî ku piştî wê tevgera Bakûra Kurdistanê ya millî ji bo xurt bû li Tirkiye li hemberî tevgera neteveperest ya Bakûrê Kurdistanê kutetek çêbû. Baş, Birêz İbrahîm baş, zêdebûna rêje jinan di serkirdatiya pedekê de nirxandina te jê re çi ye Birêz İbrahîm? Yani tikarî bêjî ku piştî wê tesîra Kurdistanê dike. Eger em benî îro jî Bakûrê Kurdistanê îro gelek vekiriye vek biradere birayê min din jî diyar kirin li Bakûrê Kurdistanê her keskî çavê xwe hêviya xwe li Kongra Partî Demokratîk Kurdistan ya Iraqê û çardemîn kongreye biryarê wan e. Levra ji bona ku li Bakûrê Kurdistanê îro rewş vek Başûrê Kurdistanê Rojilata Kurdistanê heta Rojava Kurdistanê neye. Hezar muqabil piştî salên 1980 taybetî bi destê PKK bi destê dewleta Türk tevgera netewî hate bala kirin. Baş, pirsyara min li ser zêdebûna rêjeya jinan Birêz İbrahîm ji bona wê yekê îro tevgeraka netewî ya Kurdistanê pêwîst e li Bakûr çêbibe gelek hêz hene bela yekîtiya wan divê çêbibe. Ji bona wê yekê jî ez bawer dikim ku Kongra çardemîn ya Partî Demokratîk Kurdistanê tesîreka mezin ser wan bike. Hiç şüphe ku ev ji Kurdê Bakûra jî hêviyeke Kurdê Bakûr jî dibêje ku divê ku vê mesele şirove bikin. Çawa ku Partî Demokratîk Kurdistanê Iraqê otonomi ava kiriye, Devleta Federal ya Kurdistanê ava kiriye, îro li dünyayê xwedî rûmeteke ye, serokê ve serokekî rûmet e Birêz Mesûd Barzanî li hemû dünyayê rojilata navîn di nav Tirka da, di nav Ereba da xwedî rûmeteke ye divê ku ji wê îstîfade bikin û gelek rêxistinê ku dibêjine em grûpek dibêjin em rêbaza Mela Mustafa Barzanî Partî Demokratîk Kurdistan tiparêzin û ji bona wê xebat dikin divê ku di nav xwe da
یکیتی چکن لی تایبەتی جی باکوورا کوردستانی پیواژا کاوسه دکو تبه که دولت فدرالی یا کوردستانی را پیشکر به لورا باکوورا کوردستانی هزاکا که دست دولت آوا بویه که PKK که ایرو لباشلا کوردستانی روجاوا کوردستانی ضرر کام مزند دورا تبه که کرد باکور جبو چارەسەریya PKK و جبو که ضرر نده باشوری کوردستانی دولت فدرال کوردستان روجاوا کوردستانی تبه که خبات آخه خورتر بکن و اوجی به ربازا که نتوی پرستی ربازا امبیجینی مدل پارتی دموکراتی کردستان و گالری امبیجینی جماهیری دموکراتیک و پارتی که گل آنجا تکاره و کارا بمشانده. بله. گلک سپاس جبو میوان من برس ابراهیم کوچلو سیاست مدار لسر شروعین کت دانم و بجدار بونته